Magawa ko ng karon magawa ko og putong bulanghoy. Nga karon magbanggo bulanghoy. Bulanghoy, putong bulanghoy. Magbanggod ta putong bulanghoy kaya atong isuroy ni mapuhon manindak ko. Lamo mo ko'y trabaho. Sideline. Dito para kaon ha. Putong balanghoy. Kay giningaw may kaon og putong balanghoy gyud kay lisod kay makita ang putong balanghoy diring napita. So, yan. Na, kayod. Kayod kuskusin mo ng mabuti para makakain ng putong balanghoy. Putong diha. Wow, itong balanghoy gikan pa ni sa ato ang bao. Bao mo ginagkom sa atong bao. So, yan. Lami na kay kakinamot. Lami with flavor. Gikamot. Kamot sa dakong kamot. Gamay mo dakong kamot. Good pa more. Sorry. Di ba na kayo? Pananapan man ay. Gamit tatawag ka na. Then virgin. Shredded coconut. Kay why press ko nga coconut. Why nakasaka og lubi. Wa kay gauwan dangog. Gikahugan. Si Ann Cortez ang kabit. Kuskusin ang mabuti. Banggaron ulat ka dukuani kay sa una man akong trabaho. Magabanggod dyan. Kaya muna itong pangilabuhi. Lami ang puto. There you go guys. Pagkatapos na ibagman og banggod, tig-an. Sweet ang kabaaw ang para mawala ang pait. Kasi yan ang liquid guys. So medyo mapait yan pag hindi napakalabas. So kukunin yan. So we add yes, coconut. Ano? Shredded coconut or sa Bisaya is binanggod nga lubi. Kinagod nga lubi. Hinalo. So we mix it up with kinagod na lubi. Yes. Cups of kinagod na lubi. And then I'm mixing it. Yes, Jasmine mixing it. The little critical, and brown sugar. We add the brown sugar. 1 cup to or 2 cups. Yummy. Half cup of sugar, and then halo-haloin ang mabuti. Mix it up properly. So first time namin gawa ng itong balanghoy dito. And then our boiling water with the steamers. Steam para steam. Then mix and mix until na-okay na talaga. And then tapos na gisagol or hinalo na mabuti. Silagay na natin sa cup para ready for steam. Lanyera. Basta kayo lagay sa cup. Lanyera. So
There you go, guys. So, i-cook natin. Hey, I was losing that spot. Don't play with your nose. So, it's boiling na, guys. So, we're gonna put the potong balanghong in the cup. So, yan. We're gonna wait until how many minutes? 30 minutes. 30 minutes. So, yan. We'll wait until 30 minutes. So, there you go. So, while waiting sa atong putong bulanghoy, hinahinay, takhigo pa, ani. Sarap. Chop, long chop. At after 30 minutes, yan, luto na yung putong balanghoy natin. Na-steam na. So, tikima na. So, there you go, guys. Ang ating putong balanghoy. Ang sarap-sarap. Parisan o coffee siguro, no? Coffee? Yan, putong balanghoy. Sarap. So, next bottle, next botilya. Oh! Oh, scared me. Yung ano ba, di ba, ditato din yan. Yung nakahide sa akin, hindi makita, di ba? One for the road na tayo. One for the ticket. What? One for the road na kariday, one for the street. Lasing ka girl na. Drink moderately dapat. Drink moderately. Drink moderately. Moderately. Dapat ulo lang tama-tama lang. Kasi hindi pwede rin na. Hindi tama. Kasi mapunta kayo sa kanal. One for the road, one for the street. Ay, ginukulo. Oh dear, nagwala ka, nagwala. Wala yung tatlo botilya na I told you. May isa pa doon, may isa pa. Tilaw kasi. Time check, guys. 11:42 p.m. Malapit na mag 12 midnight. So, nag-enjoy pa rin kami. And then, nag-movie marathon kami. Tagalog movie, which is the title is The Mistress. Filipino movie kasi namimiss na namin yung Pilipinas. Dahil sa COVID, hindi tayo makakauwi. So, yeah, enjoy lang muna tayo as much as we can.